Khovel of tu America long rual Indo long han te hian English ho khu chuan a chi hrang an nga khopa kini mizo pa po thingtang pa tan chuan hriat thiam har sa khopin mingan vuah hrang nei nuai maya mizo pa tan chuan Indo long ti vek maila alien deu le te deu ro om ti hrila Indo pui pahnih na hun lai Japan Indo long ming thang battleship an ti big ngat Yamato ang chi kha chu tun laya chuan an tuk to meu lo ani ome America long Iowa ho khu ton singlia lian te la niang tun ma Indo long angin achung zola radar le khothirna ban sang phun ther huang ang chi po kha an ching to lo aniang tun line do long chuak thar ho hi chu ka pathir cha tok taka tuamani deuh vek to ani battleship warship aircraft carrier cruiser frigate destroyer patrol boat heng zong zong hi Indo long an ni veka an inlen lei hle thung battleship ho hi an lian tlang puya ton sing khat atanga sing ru thleng po an ni thayang cruiser ho hi ton sang ri atanga sing khat vela da bokila frigate ho hi ton sang ru atanga sang riat le destroyer ho hi ton sang thuma atanga sang ru ka daila mizo pa chuan kan re thiam thei berang destroyer ho rongot po hi football field aya seite an ni ti hreila tun ma chuan lai pui lian an vua pir vur zela Indo pui pahnih na hun lai po khan lai pui nei lian a piang kha an hlo om maya Yamato big kha alai pui pakhat rongot po retailer a kan lei thin bu fai ke somnga bag som thum tluka rit ania aka po ana thokhat hle ang tun lai chuan lai pui lian lam kha poi mo ber to lova bombit nei missile tha pui aka chuna dot ngai lo an han met kewa a thok chuak zur zura an ka tum target fu lutuka thlen theinan meble computer an thun zoma an khal zar to mai thin Indo pui pahnih na lai kha chuan mel malong kilometer soma ompo ka fu har sa an ti thin tun lai chuan kilometer za hla mi po ni se hriau mor tiat pun an thel to lawang hetiang khopa khovel thiam na lo san tak nuwa America long si pai din mun kan ngai thadon ani America ti hi friends ho chuan itat Eunice an ti daya Indonesian ho chuan America an ti thung kini mizo te chuan lamdam dang te chiam kan nei lo boka America tin lam mayang America long si pai bik khu October ni som pathum sangha sa sari som sari panga kuma din to khania chung hun lai chuan Indo long reng thingmang veka siam tuk ania kum sang za ko panga tanga sangha za ko pariat Russia Japan war khan Susima tuipuya Japan Indo long rual ten Russia Indo long rual an lo hne to a khami tum Indo na rap thak zet mai kha ka pathir manga siam Indo long le radio manga imbepo thei chunga Indo na masaber ani anti Japan ho lo changkan to je kan re thei mai ome tun lai kho vela Indo long lian ber chu thona phur long lian aircraft carrier anti ho hi ania a chan chin tlem han soi leila thona phur longa po hian Japan ho bok hi an lo ma sa Indo pui pakhat na lai khan tuya tum thei thona le longa tum chi chuan lo siam chuak to ngei maya Indo thona hlir mai phur tur bik long lian tu ma sa tu chu Japan ho bok hi an lo ni le a kum sang za ko som ni pahnih khan carrier hoso an lo nei dei to ani America chuan kum sang za ko som ni palia tangin an nei tan ve chawa Indo pui pahnih na hun laya Japan ho lauber Lexington kha kum sang kha za ko som ni pasari vela commission ani heng hun laya long lian ho reng hian lungmei hol tu ala tanga tuiso khol de vekan mang thina ani lo vek poin diesel jin ani le mai hetiang mang ho hian chak ve hle horsepower singa tanga noi khat thleng te an thin ma seni tin lungal thei ton zasari chuang te an tuar thina a hau takin aram hlatak jin chuak tur chuan chi sele lungal thei phul long tam takin an zui lui zela a hau tak em ani tin kum sang za ko som li chho vela tui hnoi long submarine mo u-boat ho kha diesel engine mang an ni thunga an engine chakdan kha horsepower sing kha chuang ten ni nok mai magdeu mai chu hetiang khopa khol chaksi hian sanghalian ngapui blue whale kan tiang chi te hi an phathei reng lo nia baga diesel manga ni wang khan oxygen tel lovina khol anung thei lova oxygen hip turin tuipui chunga a invor chu a fo angai thina ni ma sen do pui lai kha chuan an hlo omin an chim om ngang mai tui hnoi thuk lutuk lova an han bi ruwa priscop mangin longkal vel an thira mel malong an mu vai chuan torpedo in an han ka pa an tan bo le dei zela Hitler khan atangkai zia khop mai America in British apui thina dang chat tur khan Atlantic tuipuya asang tel fe atir liama
British le America bungra phur long lian pui an ka pil nem ngiang mai tun lai tuin hoi long le thona phur long te hi an changka ngin an lian hlom to maya an hlom to bokani edir na ni kumma saloka America in commission tak USS Gerald Ford an ti kha Newport new shipbuilding ho tu kania tons nuai khat lai lian ani riap mai aman pot lom lu tu khran lo dollar lu le ding on som pathum man lo etling he poisa hi Mizoram mi puite min ron sem jok ta se in tinin kar gan nei thei ve kang chu hetiang thona phur long ho hi chu achung zol hi pharzau duai maya an sei zong hi metar zathum som thum pasari lai ten nia football field pathum le chan ve zom khom tluka sei vel an ni azawlam hi fit zani somnga paruk de an ni boka alen dan tur ji chu kan suang to thiam mai ome indo thona tun lai ber chi somria da tanga somkwa zet thol takina phur thei ba ka helicopter thanem tak an na phur theya engine po hi turu vet ngota sin kung sa zakwa somnga chovel khan America sarkar rel khol chuan long lian ti kal lana long pui chunga nuclear reactor han bun rup mai chu chhe to pal thuwa an lo rem ti to lova khomola cement concrete le kapathir tang kopa uluk lk na an siam po a chepalang ti hlau reng in an vilngun ania long chunga nuclear reactor han da chu mel malongin ron kap cheta se arab thak don tu hian an ria mase khovel nuclear scientist thiam ber American scientist te chuan anan chu thina oil le lungmei hol mamo na tlan hiam tur nen nuclear chakna manga ti kalani chuan a him thei dan le roman na thazok an lo ngai tu chuak a longpui chunga nuclear reactor bun mai chu an lo rem ti tlang ta ani tunlai America indo long lian ho hi chu nuclear power mangan ni ta zel ani USS Gerald Ford chunga po hian A1B nuclear reactor an ti ang chi lian pui pan hi an bun rup maya heta tanga an siam chu electric tharui ngot po hi megawatt za lai ni an soi uranium an ti hi maya han ro hian a sapik maya lungal thei ro lin ai po in a let sang tam takin a sazo kani chu mai sal tuk chuan 20 so bul maya chumi tui so hu mang chuan khol kel ki an ti vira chu tang chuan kol phetha an siam chuka chu electric tharui chuan a motor pot virta a chu chuan longtekal tu ber khol tro pui palien vo te chu chaklu tuk mai hian a pot virta chur mai ani ti hian long lian turu lu tuk mai tang ang mai tui fin ria da ding po lu mai chu daka khata kilometer somnga puruk vela chakin anor duk ta zur mai ani atuila chu han ring rei thei mai khopa voi khatan thun kha pap chuan an man chungin chu long lian chu man tlak lo khopin lo hlui man to do nei kumsom nia tanga somthum panga thlenga dei don ti na ni hetiang hian America le khovel ram changkang to ho chuan an long khol chu diesel aya nuclear chakna mangin an lo thak to hloma kini thlengin nuclear submarine te kan lo ti ta ani thona phur long te hi America tan chuan an paimo big maya khomwal ram ri a chuan leido an nei ngai meu to lova khovel mun sang an sipai mun puile airbase te ven himnan apoimo dan chu indo pui pani na khan a hriat mai ome hetiang khopa long lian hi ni ma se tuifin riat zau lu tuka chuan khoi mun kil khora emon bi ru bo ve thina tekhin nan indo pui pathum nei ro chuak le ta se heng aircraft carrier hi aing hana pakhat turani America hian long rual ro pui takan nei hnem hle mai 4th fleet 5th fleet 6th fleet le 7th fleet an ti zinga khuan engte hi ngela service te ro chuka soi thei big mi lova amaro chin do pu hi chuak le ngat se chuan an thum thale vek ngei dona an long rual ro pui zinga ral matong le Pacific tui pui veng tu tur bera ngai 7th fleet ero hi chu an buk thari map khop mai long rual dangero Atlantic le Arctic tui pui vela chetlain ral ri plutuk lo aniang chanchin nang sar kan hrekhat phar mai Pacific tui puya khosa 7th fleet ero an boi thin khop mai China tui puya America long then khatan tol lu chuan 7th fleet zinga long then khatan ni zelang India tui pui Pacific tui pui le Middle East vel veng turada an ni miawa 7th fleet an ti shrim hi indo long chi sang somsari vel intel khom an nia fighter le bomber zathum zet le helicopter tam fe akeng tel ti chu a hriata Tomahawk cruise missile tam takam pai reng ti po tlang hriata ni aircraft carrier engza chia nge tel tuin hnuai long engza tin nge escort battleship destroyer le frigates engza tin nge aircraft carrier te hi veng nuclear bomb engza nge an pai pon ti te hre ro chuan Pentagon lam zuk zo chien le ngai don ani indo pui polo chuak ta se khomol kai hau lova tui pui chunga kum ni tal tang the tur anga ngai an ni shrim
America sipai tra Marine Corps anti singli vel englai poin an tel reng boka ral thum le e tur lam chun keng hnem hle ang ti hriat mai US 7 Fleet hi zong alo om thokhat boka niang Bangladesh Independent War anti India le Pakistan Indo khan chitako ngatanga mel zani leka anron tol lu te renga USSR ngenga chun viau ome Baramaram cyclone rap khak le tum khan 7 Fleet long sipai then khat hian puyan tuma khati lai barba sarkar khan an hlau tat nge hriat nisu rengun long chol munain nga ringot po kha am phal der lo khoi muna po kal se enge an ti don khoi lam nge an pan ti te chu nei tui pui kam sarkar ten an nga event zelani North Korea tiang reng te khi chu heng long rual te hian tui pui atangot po in an chu zor nep the hialang tuna hian America long sipai pola hian ral kap mi nuai thum le singli velan oma headquarters le office rul newa thok civil mi nuai ni le singrial velan thok boka long lian in do huna sipai phur tur big 4-star hotel ang maya duam sa a chuan theina zani som kwa lai nein in do long chi khrang hi zali som riat an nei ba ka fighter bungra phur tho na le helicopter neu nen sangthum zakwa ngot an nei bokani China nen lo in do ta se henglong te hian ma chuan ber tur den ni hrim Pacific le Atlantic tui pui vela China sum dong long rual ve ton sup mai te hi dan cha ve kan dum dona China puin chu tiang chu tum ma sak tur ani mai tunlai America thona phur long lian te hian ral thuam pon pai pon turu ngang mai USS Gerald Ford hian surface to air missile mel majet fighter chak lu tuka lo thlok po lomal thanal nal thei nge tura pai ku tun maya heng ba ka Sea Sparrow missile anti thona ka na chi tho le RIM 116 anti mel malong po ka pil mia thei tur khop bom hlom tam tham fe apai boka heng ba ka mel ma missile lo thlok lo phu dar vek na tur Falan CAWS anti puak rang naran po ni lo chiri ji chuak zur thei minute khat chunga silai mu sangthum zanga tanga sang li kap chuak man chi Pathuman bun ngur boka hei aya ka na le zual ka pathir inches ruka chapo kap tlang zar thei chi M2.50 caliber machine gun hun li an bun fur boka heng te hi mel ma bom mit nei na rom pan vei chuan an lo phu chul mai don ani second khat chung lekin silai mu som nga don lai kap chuak mana khoiram missile tan ba sutlang chi ani don lo ani heng nuclear power AC ho hian tui thun thar mi lovin kum som thum atanga som thum panga chuang tui puya an tam tal theya nuclear power mang chi tho tui hnuai long engemaw zatin an vengin an zui ru char bokani ole khang te kha tun truma America long rual chan chin ka ngai thla ho thi chu ni phot te se ole ka video te enam ro thil sak thin tu te zong chunga lom thu ka soya tin ka video hi mi ro like no share sak turin ka ngen che a chuan ka channel hi ro subscribe ve lo ni chuan a hoi subscribe button khu mo he sak ve don nia chumi zo a share chi a notification bell kai met le ke wanga chuan ka video thar piang te mai lovin lo en thin don nia ka lo me